Talafatu o Tufuga lenei ia o whaisinga umi o le toi tata noa I lunga le Facebook ma le YouTube. Ai wa awai te re isio mea leo te whesanga I ai. Whatalafatu I tatoa ainga ma e o sila mai. Wa nei o Tufuga. Sau whanau I Gleiskeke I New Zealand, sau nofo I Samoa, sau ola ia I New Zealand, sau ola I Porirua, sau whanau I Gleiskeke, le tasi iwa ono valu, ma sau ola ia I Porirua, mai le ono valu nga I le valu tasi. Ona o saulai iinei Australia. So ongalai le tau le Brisbane State High School mai le valulua nga I le valulima. Ma ngata inga so o toi fo ilai I New Zealand sa ongai I le Aotea College. Ma e lolo Form 5 ngo ko fo ilai ngi Australia le valulima. So toi fo ilai le loa ongale Brisbane State High School sa ka alo lakapi ma o ongai se mai loa ongai grade 12. Ya no tanga ilai no toi fo ilai I Samoa sa no fo ilai ngalo tama I to matangi I ngā uta o pia. Yeah, ngā vai taimi sawa onga I Samoa I le National University Samoa sa iai I Malifa. Umai ngā ngō taalo lakapi yungi mo skopa ma Singming Raiders I lakapi liki po aso lulu. Ai au te talo lakapi yungi le I astonai taitasi. O le tau sanga so toi fo I Samoa le tasi iwa valu nga I le valu iwa. Ya, lo langa. So ola au ia ngi Australia. Sa onga ngi ma o te whesanga iai ma tangata mai nuu ese ma mio maanga ese. O neo langa no olola I Australia tele ma le whawhita uli I mea tau o wā whelawai ma wā tangata. O le tūlanga lewa mai nei. So taimi sa o toi foi I Australia le tasi iwa lua mai New Zealand. Sa o onga I le Victoria University Wellington. Nā vai taimi sa onga I le Victoria University le university. Sa so le matau po le political science ma le public policy. Mau I ngā lo sa onga I ngā sa mai mau I lo whailonga le Bachelor of Arts I le political science and public policy. Ko koi foi mai lai ngi Australia no fa umalo BA I public policy ma government I ngi I le University Kuinisilani. Ngā vai kemi sa onga I ngi. Sa o Sofia ia ue Palagi. Tupo ele vesi. Ngo pingi el Palagi. Ai sai lo lima ave o le leoleo. Ngā vai taimi sa loia ai Singaponga. Ngo whamatala le tūlanga sa tupu iau. Sa o Sofia ue Palagi. Ngo whasiela I Palagi. Ngā whasainga, ngā whainga I Palagi, ai uange, wa sai iau, molia iau, ma ave iau leoleo. Wa umalo au whailonga lo ingreske, ai wa whasala iau leoleo.
uma mai ngā whasalanga ai lo whamatalanga tūlanga o le leanga o leoleo. Leanga o whamasingo. Leanga o loia. Sa le whai ia no ko fo'ila I musila. No ko fo'ila I musila le iwa lima. No sui lai lo ingoa. Mai le whai ula kama ko fo'i le whai ula ki ngā. No ko fo'i mai ngi I Australia. Whai lo sikisengi I Australia. Mau lo sikisengi I le lua o iwa. Lewa whai lo sikisengi. Ngalo umalo whainga lo sikisengi. Ma le koe fo'i lo le whai ua lo ki ngā. Wo sikisengi Australia. Ngo wala whai o maka upu I o whai so whangawenga le security industry. Ko whangawenga le Commonwealth Games. Ngo whai ma pule o leoleo mo le kaalonga le Commonwealth Games. Ngā vai keimi sa vesia kele o ngai le lui o e Palagi o foi maise ka Samoa. Lui keimi uma. Whailonga langu. Whailonga langu. Ma le loko vale o isi ka Samoa. Ia, o ke ongo sai ia. Ongo sai pe I a mio o kaka. Ia. Wala ia soelo wha leoleo ave fanga. Inga ia o whangaruenga I maua I so kupe. Mo whangaruenga lai ia armed security. Mo whangaruenga I o I Gold Coast. Mo ave kupe o le a kupe pisingisi. Mai whalmai. Wala ave kupe le whalmai. Ngā vai kemi. Kusa mai le iwalua. Ngoa onga I mai le kasi iwa sefulu. Nga le kasi iwa lua. Ngo ma eloa onga mai Victoria University Wengkonge. Ngo koe fo'i mai le inge I lo ki ngā inge I Australia. I le iwa lua, ma le iwa kolu. Ngo koe ngo onga lai le University Kuinisilani inge ia ma elo whailonga. Mau alo whailonga. Ai kupu le vivesi le ngā o Sofia ia o e Palagi. Ngo loa ngā vai keimi. Nga seki au e Palagi. O ngei, leo mai vai kemingi, leo mai le maliwa lo ki ngā. Leo mai kemingi, le ki ngā loko lo ki ngā. Leo mai kemi ngā maliwa lo ki ngā, le lua o lua. Ngā fale ngā le malia lo ki ngā, awa le whainga o e leoleo ma longi I Australia I Kuinisilani. Awa say le se kalosanga le se appeal I ngā vai kemi. Ia mo fa ke ngā mea. Mo alwa o ia fa umalo lo whailonga fa umalo aonga. Mo la ia whailo lo security ngo whangawenga le security armed security. Whai o whailonga le lo master's degree le counterterrorism of policing and intelligence. Lo makaka o skakingo malo. Skakingo o mafuanga o vevesie I va malo. O lo whailonga nga. Yo mai keminge lo ke whaile le o kuskusinga. Maukala. E alo mai le kulanga le kupu I Ukraine. Ma I lo vavai atu. O le leanga o Amerika leanga mio a mio leanga a kaka mai Ukraine. Whakakau isi kaka le I Donbass. A le wo a kei wo au uma whakasi ele o Ukraine ma Australia. Wa au ma whakasi ma Australia ma ngusila ma Samoa wa au whakasi. Ma ka o Nazi o Ukraine. Kaluai o kuskusinga ia lua e mai mei le melinga kupu le MH17 ile lua o kasifa mo fai o kuskusinga
I lo le kalkongu o su'esenga ale Australian Federal Police makaka I male Joint Intelligence ma Joint Investigative Team Australia nga o fa kasi ma vaenga il ma su'esenga leoleo I o Europa nga ia su'e kongua polal mafuanga ole fanga lalo ole va lelelea mai Malaysia lo su'esenga saole le Lucia o Ukraine mafua menga le wo fale wo faio kuskusinga nga vai ken ka fa sa YouTube o kala mo faunga le evidence mai Lucia nga vai kemi o kele nga vai kemi kas luo o kasifa ka faio susuenga o mai le G20 nga fai I Brisbane nga fai I le G20 ngai Brisbane o fai o kuskusinga ngo fai ai se Tony Abbott se Liberal National Party nga vai king awag sa la ko kuskusi lima ya President Putin ai lai se langa kelor me lai se o le pepelo o le Ukraine ya o man kemi ngolai o I Wandawan o whangawenga le security o I Wandawan aiele ko inga Palagi sa luia o ele Palagi le mai ngo fale ai sale Femenge mai ke fika le ami ngusila o lale ku langa ngai ngusila mai kala kamalo o ke le fiwa ko yawe no fai sale o ka o security guards le ka ke fangawenga I lunga le ile fekoko le vavai o ka le ulu fale iinei inga ia o faule solar panel le file solar panel I Willoughby I mele ka le Gangari solar farm ngo fangawenga inga fai uma au le ulu fale o ka le o mai malako ka vale ma ulu fale I inga I fangawenga ko le solar farm le nga vai ken ngo alu mo upenga awa o ke fangawenga mele ka le farmers assist o ke awai male conservation and wildlife Queensland management ya o penga o ke alu ka fanga I o mangu afo me ka feral animals o lo ngaluenga o ke alu ka fanga ka o mangu nga o pusi o kaifau o ni wa po ni mangu o lapiki o ke ka fanga Olea o I Wandawan I Willoughby I 5 salau kilomika mai lo fale 5 salau o le konga vao I Kuinisilani no keu mo upega kua lo ka vale ma fekau ila mal Palagi le o le lua kasi le mele sa ko le mele famel kal kamalo ma pisa mal ko ingale o le Palagi le fa fiu la vale ma lo masalo salanga la kalwai o le ngusila singa sau mai ngusila lo masalonga ala mai le yo o kuskusinga yang o fai aku I le lua o kasifa ma o kala ya Ukraine le wa mai mele Ukraine ngo for kamalo fai anga kala fai mai wo o se fanga ya ia for mai wo fa fefe ma wo o se fanga el Palagi le o ko inga ai kai kulo level falo le ma fa ko inga
E makua ko ia, wau e 5 whao kau sanga, ko inga lea. Pe fiko sifuru kau sanga ko inga. O ko inga. E pae e pese mama pala le ko inga lea. Ala mea wofoi. O le lui iau. Au leo ke whangoenga. Ngo wika iai, ngo palau vale, lau waile, wai oi ke whai mai. Wai oi o ke fesilia ko ia o pe feme ke sau mai ai mo la lo kulanga e fika le au kau ngusila ngai ke whai mai o kala whapenga. Ma whekaui upu e ngā malo kei. O ke alo lo fale sa ima ko fale yo i Wandawan. O ngofo ko inga. Lau o whailanga talapepelo ia mai o ia nga ke whanga o uku kau ia o ka ua le 9mm uku kau nga whai ngo sila ia lalo winga o kau nga iwa milimika ele inse nga kwa nga uku kau e whapenga ke whai mai e leo o uku kau ia o ke whaalia kuia o pulu o pulukasi o ke falia ko ia o le size o le koinga le ke le o pulukasi le o fang o ko falia ko ia o fakala so taka ko e foi o lo fale o ke falia ke o pulukasi le lo fale o pulukasi vapea o pulukasi vapea e ke le laiki la popoa ese o purkasi o ke fali o mai oi no alo e oi no fali o lo fali mai le kala ponga ua o mai au ei o ese fanga ia no fai sole ova ke lo pepelo o fa kupukala o menga o fa pe o ke lo o ko New Zealand o kou ka leanga fau leanga o kou le mafuel ngei mea o kou manga o inga ia maua ise nga ska mai mea se oso sifanga o mai leoleo ya o mai uma leoleo ave ko pe ko valu leoleo ngo mai ei falonga si fanga i le palangi le ko inga le no fai sole o inga fai nga kala mai nga si fanga nga e taufa'afefe ko inga le no fai ei ko inga va vai a ko le ke o kilo kwa le kingo ko inga e ke fa pe o ke fefe o au ia e ke lelo fai kingo e kaselo ku ia e oki mena nga le o kilo kakaia o le pepelo fa kupukala fa loko leanga le la failo fam sinonga i setema le molia o leoleo e lua molianga kasi tamai dangerous conduct with weapon lessee contravention of license condition all conditions okay fangawenga le double S okay alu fanga o mangu maisi i farmers me ka le farmers assist okay alu sosoangi i farmer inga ia ka fanga imo mangu le ka solo a fo i fa langa ila ko ko ngā vau ma la ko manga mai leoleo ngo alu o fa fefe palangi mela inga leo ke fale aku ya o le failonga langu ka palangi ngai o failonga langu kaka ma meia lango leoleo nga sau si fanga ba sai ro ni o leoleo mai ngusila o ko inga foi le nga sau e loia o ko inga mai ngusila kaka ia e fau leanga e o mai ngusila lela ia o mamala mai ngai o ngusila o le pongai o le mafuanga o le mele ro kupu ia leo loa o meia sa kupu ngusila
me o kala o levanga fai o kala yang sila e o foi pa loka lenga fai o i Samoa o fai o kuskusinga i ala o pa loka i Samoa because that's my job, man, that's my qualifications o sue o fai longa le political science. I've been studying political science since 1990 ngoa onga yo i National University Samoa ao chancellor le almalo malia ko kamu mafili le lua inga i le National University lao ao Samoa. I was there 1988. O fai onga i ngā vai kemo Professor Whanawhi Aiono. Leiso scholar i alua ia i loa lava malosi i ia whailo songa i ia maulo whailonga. O kalu lakapi sa i Samoa, o kalu lakapi i Ngusila. O kele kalu lau fili. Ngo ka alo lau fili le Amerika Samoa le 1988 Pacific Cup i Pia. Mako au ma ankelea ala faio ma ale timu mako aunga yo i Samoa le kasiva valu mako pingi ma le au maoli le o Kelly Shelford ma ngau li nga i Apia le valu yo kapkengi kasi malifa loia nga. Okay, ngola ia salai mo va ai ngasuilo fai inga ya salai mo mai male fai lo kinga inga i lo fai lo kama alme bali i lo fanga lo fai o Timoteo Tim Brian Tauvai nga o le kama lo kinga o mema tauvai ngo tauvai tuli tufunga mai Apia o le kamalo kinga tauvai tuli tufunga al kingalo kinga fui tufunga mai asau le wa ave ma ko le fai o le kingalo kinga alo fanga ingai klaiskeke o tauvai le fai o tauvai ya o le suli mai le ainga sa tu tufunga ngai ya Pia. Now that you know, I've got family who are Samoan police officers ngai Samoa. Le so kulanga ngai yo fa fiu ma seki kaka inga ia fau leanga. O kaka ia le fale aku ngai o loia leoleo leanga ngai Australia leanga ese leanga fau leanga wa le private investigator okay investigate me ia o le soli tulafono makaka mio leanga o leoleo ia a mio leanga kaka leanga failonga langu ki ngalo loko wa ave mo mea e onga ya wa ave uma kaka ia fale nga o le failonga langu leanga fau leanga ma kaka ia Samoa le fau leanga o koa kaka leanga ai kaka le ia loa lo fanga i loa inga ma ko lava kaka ma ia sau loa inga a Pia ke lo faku ia o ko familia ku le ma fau ma upu vale i lunga le Facebook ma le YouTube le ki ngalo loko langa le la molia e o mal gaming e se gaming ke u fa pe sai o lima ma loka o se fal koese lunga loko leanga le ma fau ka ngai ya wala nga so upu pakalo faku familia ku i se upu o lafo vale ya ko faso fo